الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isad nama pia aparangay o Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu an nagyang kutua kaginawanian giyang kutua kapagugupin yang kaptebangin yan si iku mga miskin mga lulubay sa lagid udi ini yang kang gustoy si iku tengdian minsan na miskin asu Mistah ibnu Athatha na si sagyang kutua di ini anong kang gustoy na miya kang gulawla so tengdian minsan sa da kasuatan o Abu Bakr radhiyallahu anhu agiu tu so kaya pangaped manunutulan sa di mapia so tengdian minsan sa diiran kapanutula sa di mapia kuwata o Abu Bakr karumaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su Aisha radhiyallahu anha ko kaya tempuirun o mga munafiq. Sudin so kiyang gulawlar o tengdian minsan aso Mistah na ginkan gusto o Abu Bakr piyutol yan nagyang kuto kapambeginianon na so taman sa ini sepa o Abu Bakr radhiyallahu an nagyutua ini turun Allah subhanahu wa ta'ala agyang kuto ayah ang tatigian wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Budi pesepa atigu Allah. So adin kapaka lelebinian adin kapaka uumbaw niyan rekano naguso kaluluagan maana akawasa di pesepa sa dinian kambegi sa dinian kapenggestuwi si iko mga dedesegian mga tunganay niyan di pesepa sa dinian kambegi si iko mga miskin naguso mga muhajirin sagyang utakia tugaliniran na lalang ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ya'fu wal yasfahu na relasiran atigu Allah maapsiran napisiran ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum bani yudi kebebayai atigu Allah akarila irkhanu Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ghafurur rahim so Allah na paririla nagu makalimuon. Mga uri panu Allah subhanahu wa ta'ala isa kesabutan usangkanan na ayat wallah subhanahu wa ta'ala nagyang kutuwa apiapan kaya rarangiting ka si iko mga miskin na di inggang gustuan kaya rarangiting ka batabulabaw si iko yamanan niyan na mga tunganayin ka di inggang gustuan pagkabagan ka na di ka putula agyang kuto yamanan niyan nakapambaging akiran dingga putul agyang kuto adi akirang kang gustoy sabaya sabab ng kuto kaya pakanggal bekiran sa didang kay kasuatan kakagiya aya pandu anu agama na basiran din perilai maapansiran penapiansiran kagitu sabab akakeparuli yang kabambu si sagyang kuto arila wallah subhanahu wa ta'ala amay kaska na makarilaka balasangan Allah subhanahu wa ta'ala taufiqan tanu Allah siku kapaka manapitanu kapaka rilatanu nagu penintanu ku Allah rila antanu nian langun wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.